Niyabona bafowethu, le ngizoyikhuluma njengamanje izojula impela. Uyabona isikhathi esiningi izinto esuke yikwehlela empilweni 90% imbangela ukuba yikwehlela lezo zinto lezo uwena uqobo. Yonke into ehlala bafethu empilweni umsuka wayo kusuke kuwena, umuntu osuke edala ukuthi yenzeke lonto kusuke kuwena. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi bafowethu sivamile ukuthi sibheme abantu, siyakuthanda isikhathi esiningi ukuthi sikhombe abantu, kodwa wokunaka ukuthi into esukwenza empilweni yakho isukungaqalwanga niwena. Sikhona la ukuthi kuthiwa bafowethu siyabuka ama-video, siyabuka into eningi zenzeka bafowethu. Uthi uyangena kwenye i-video ngabe yini, ufica umuntu ethukwa, uthi uyalandela uthi ubuka i-video yakhe ubone ukuthi le video levela ayenzile bekufanele ethukwe lo muntu lona, vele i-video abeyenza ibiphoqa ukuthi akathukwe. Bese yena ejakusula abantu, ejakukhomba abantu ukuthi abantu babhede, abantu bamthuka babhede, kanti uyena okhande into ukuthi bemthuka abantu. Sinama-video bafethu la ku-TikTok, siyabuka bafethu ama-video. Mina nje ama-video engiwenza bafethu lokhu athi nhlo, ayikho into engangenza i-video mina ukuthi ngithukwe, ngoba ngiyayazi i-video engisuke ngiyenza ukuthi isuke kusiphi isimo. Ayikho i-video eba sesimeni sokuthi fanele ngithukwe abantu. So yekani-ke bafethu ukujaha ukuthi nihobha abantu, ukujaha ukukhomba abantu ukuthi abantu basephutheni. Ibuka into eyenzile ukuthi akusiyona into ezokudalela ububi, akusiyona into ezokwenza ukuthi uthukwe abantu. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma wenza into, imphumela yakhona leyo nto leyo, okusalayo leyo nto isuke iqalwe wena, isuke yenziwe wena.